Kani kedek All India Radio Shalom ka khubor ban puli dailu satas kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor ya shaprang ki chingelap election na kabanta ki atli ki wat badangsa jong ki election sa ka Lok Sabha Pencari district magistrate ka East Janta Hills district ya ka hukum hapo ka kendon sispa South South CRPC ka bamana ban penyap pathali ki do dowa bat bandawa pisa na kinong nya trok Bat lasdang ban penkamai daki rapido bike hanong ba shalong ban pensuk yaki nonglet nongwan na malbajur balat kadheng kali. Kejialap election kadang ya chaprang da kabenta ki atli ki wat badang sa jong ki election sa ka Lok Sabha. Kejing tak vote na kabenta ka wat ka bahanriu ka banlong lasni ublay kanlong haki sampo kundai tali ki parliamentary constituency ki badan haki hinyaw tali ki jala kata katsaw tali ha Uttar Pradesh shiphaw tali ha Haryana marpra tali ha Bihar West Bengal bat Madhya Pradesh hinyaw tali ha Delhi bat saw tali ha Jharkhand Kini alang barang ba jong kiseng sang pertai bapher kilalit ajing keren hai kiji alang pat ba kibalalong hakikat tu kan nitli kijaka. U Presiden keseng BJP u Amit Shah bat u Presiden keseng Congress u Rahul Gandhi kilalit banyalap election ha West Bengal hnin kesengi. Nakabenta kawat bahnyaw bat bakat du'e jong kajing penlong yak election Lok Sabha kabanlong hakakat khandai tarik menta ubnai kajing thavot kanlong haki sampau khandai tali ki constituency ki badan haki pratali ki jilla. U district magistrate ka East Janta Hills district klirian ula pencari ka hukum hapok ka kendon sispa South South CRPC ka bamana yak kajing penyap pathar ni penyap Bian ya ki doon doa dah ke bapendon kam dah ki bom ki jar ni dah ke baberbi habaro ki wa bat wa do bat hasilin ter ke wa kupli ke batu ling ba ka snong saipung lamana ru ban penlong kinu ki jingela kai pen bernya ki bala ban kta ya ki jing im jong ki jing thau ba im ki badon hapo Lapeni akan ke hukum hadin balayo ke jing ujor na acting sordar ke ilaka Sumir bakaladan ke jing penyap pathari ki doom doa hakawa kupli. Hakajuk kupor ula penjari ru yakini kejuk ke kendon an kabamana yakinu kinu kibriu ni kenhun ban khang yakitrok ke jingkin bakin yat badru bandawa pisa bean na kinongnya yakitrok hasurok ba National Highway bahanriu. Ha Odisha kajing ajing rap bat jaga sak sipor na kabenta ki priu ki bala sakta na kajing wan ki eryong fani kadang yai beteng haduk menta sautali ki helikopter jong ka Navy bat Indian Coast Guard lapunyon kam hakaban ajing ram bat lapun yok biang ru ya kabor ding electric hakilai tali ki district ka khubor bala pelat dekatanat korbari ke yathu bapalat 8,000 sans pa angut ki priu lapun tre na kabenta ban penyok biang ya ka boarding electric bat ban maramon ya ki substation ka State Ministry jong ka Sokar Pedeng kalapha kumbasan 1,000 sans pa tali ki post electric badakanar bat sakhat san 1,000 tali insapha hakakat sautarik menta ubnai Katanat petroleum kala pentip baki babun ki jaka di petrol bat diesel kila trekam menta bat kajingdon kini ki maru kabiang habarok kawai ke jela. Katanat platengka jong kusokar pedeng ru kala patha ya ki insurance company bakin pen bat yaram na kabenta ban penyo ya kapisa insurance bat apatha ru ya ka state level banking committee bakan ya trailang na kabenta ban pen iki kambaya day bat ki bank bakan thum ya ka jingpen trekam ya ki ATM. Ka Sarkar Mizoram kala pentip sa ka Sarkar Pedeng sa pang kajing du'nong na kajing sa penjulor uriw hadem ka balakot sa ka arpaw kulur tengka. Menteri Kejala Mizoram bapet ya katanat karab karyang usi lalrin zanga ulaya tu ba kajing penjulor ya uriw hadem da ujat kenyang spodap tera fruji peda ka balawanra ya kajing pang balatip kum ka fall army worm FAW kalakta ya kajing rep riw hadem Hakajaka kabahe 6,000 nyospa 10.0 kanda hektar haki sispa arpo artli kishnong. Kasorka jala kala thong yak rapid response team kaban pen bat wat ikilat ban penduna yak jingwan jong kini kiknyang bat kajing du jong ki marreb uloong. Hakajuk kupor u director katanat karab karyang u roaming thanga kolni uloong bala penan kam de ki dawai penyap kenyang ki bala klek chemical bat ki bamshim na klek chemical ru na kabenta ban penyam ya uniu kenyang
Hadian balayo kecing maham na kasokar pedeng katanat karap karyang jong kejela kalapapat yakini kecing maham syabaro ke District Agriculture Officer haka arpanyo tarik urempang mentakasnem na kabantaban shim yakilat cingada na kejingpang Fall Army Worm FAW. Kini ka kubor kalawan sapi nak All India Radio Shillong. Kawai kaseng na Bengaluru kalawan ra yakalat kabanweng yakajing jom kajing bom yok kam yok jam kesamla batru yakajing kapnya bajing sakut kali hasilong dakaba kila pelat hinin kasngi yaki rapido bike kiban sedang yat kamai hanong ba shalong. Kani kalat bathamai ban pinon kam daki bike hakajaka jom ki kali kan kam pelat na kajing sep jom kapor kam tam hakapor menstem baki breu ki let school bat shalaki kam kajing tray jom ki kador bahab ansil rada shong daki rapido bike kalong arpu khandai tengka na kabanta 100 kilometer. Ka Bharat Sanchar Nigam Limited BSNL kalabo sanpau saw hajar tli kitawa hapo akasnem araja khat phra arajar khat khandai kabalong khambun banya kilai snem baladem kalabo ru yaki 4G tawa hapo kasnem mangtangka araja khat phra araja khat khandai batkat hadu uyayong arajar khat khandai ka BSNL kalabo kumba san hajar laispa saw photli ki 4G tawa. Kani kalapan kemen shibuni kino pendon kam ya ka BSNL hakabala saki bahapo kasnem araja khat phra arajar khat khandai palat san paulak ngut kino pendon kam ya ki network bapher kilapan kalano sya ka BSNL da ka pendon kam da ka MNP ka BSNL ka dekaway na ki atlik operator kabalayo palat khandai lakmut kinong pendon kam hapo ubnay rumpang menta kasnem katkum ka kaipot jong ka Telecom Regulatory Authority of India DRI UCGMT ka NE1 Circle jong ka BSNL ubi Chandra Sekar ulaong ba ka BSNL ka yaitre shitom ban pinbiang bat aya ka jing shakri ka babhaya ki priyo hakador ka babit ka Ramzan ne kajing shajing it basibnalan ter jong kiringet Muslim kalasdang hinin kasngi Menteri Rang Badu Narendra Modi ula ay kublaya ki breo hapo kari halor kajing sedang jong ubanay baku Ramzan ubalang ubanay bakandai katkum ka kalendar jong kanyam Islam hapo uni ubnai kiringet Muslim ki hapan shajing in natu dang mi kasngi hadu banda sep kasngi kani kajing le kalong kaway ne kajing hikai tenrai jong kanyam Islam bat an penkut ya kajing shajing in da kajing raki ya ka Eid ul Fitr kalat jong kajala Manipur ka Dr. Najma Heptullah kal ay kublay ya kiringet Muslim ha kajing sedang ya ubnai Ramzan bat ong ba kajing raki ya ubnai shajing it kanwanra ya kajing ya it bat jing shongsuk shongsan hapedeng ki para breo ki Artli ki Army Public School Hashalong bat Happy Valley kila yo ya ka jingjob asispa na kasispa ha ka CBSE Class 10 board results haja khat khandai na ki hindro phawengut ki khna pule jong ka Army Public School Shillong ki blayale ya ka CBSE Class 10 phawangut kila yo palat khandai pho na kasispa ha ka ba ka Swapnil Mishra kila yo hetam kata khandai pho pra na kasispa Katba na APS Happy Valley na ki saupangut ki bayale ka CBSE hinyongut kilayo palat ya ka khandai po na ka shispa ha ka marks bat ka Nazifa Nazrin kadai ka bayo hetam ki marks kata khandai po san na ka shispa baro arngut ki principal Rajivan jong ki APS Shillong bat ka Anupama Pradhan jong ki APS Happy Valley kilapan par ya ka jing snguhun na ka banta ka jing trai shitom jong ki kina school ki balala ban wan ra nam bat burom yala ki jong ki school ka BSF Senior Secondary School Shillong sa shasin ka lapaw biyang menta sa ka result jong ka AAI SSE Class 10 haka ba kalayo shispa na ka shispa ka jing pass jong ki kina ki biyale ya ka AISSE Usanjak Chaudhary ubalapoy haka first position ulayo khandai po khandai na kashispa ka percentage kato ko kubo kalakut na All India Radio Shalom haka po prabajing in so bakadeli station nakbanta ki kubor kani kadek All India Radio Shalom